Көчкөн Сактанов. Өч. Аңгеме. Алло, саламатсызбы? Бу мен шаардан. Ажайып Сатаев. Агатай, акем ошо жердеби? Ошо чакырып коюңузчу. Топо Сатаев балдактарын жанына жөлөп коюп, колхоздун салкын кеңсесинде муруттарын чычайта дүңкүйүп, чакылдата чотуруп отурган эле. Телефон алдына коюлганда чалкалай берип, трубканы балта кармагансып олдоксон колуна алды. Саламатсызбы аке? Бу мен Ажайып. Кандай? Бала чака тынч аманбы? Баары тынч аман. Кандай өзүң? Дурус, эл катары. Чалып калыпсың. Аке, 4-5 бит зарыл керек болуп калды. Эмне? 4-5 бит дейм. Керек болуп калды. Акеси нары таңданып, нары түшүнбөй, бу эмне деп атат дегендей кызарган көздөрүн бир ушалап алды. Бит дейсиңби? Ооба, баягы эң кичинен бар го. Ошо 3 айдан бери сарык болуп ооруканада жатат. Акеси дөңгөчтөй кыска бутун соройто оңдоп алды. Шашылбай сүйлөчү. Сарык дейсиңби? Ооба, сарык. Ошонун анализи оңолбой эле бит жесе тез айгат имиш. Деди акеси кумурадай ичин солкулдатып. Анан эмне? Шаарда бит жокпу? Болсо чалат белем. Базардагы бир түнөгү жок аракештен 3 бит таап, бирок бирөө менден оозунуп алып кетти. Ар бирин 5 сомдон жөн эле алып кетти. Ошондой да. Бир бит 1 кило эттин баасына чыккан экен да, Тамаша эмес. Өтө керек болуп калды, аке. Шаарга келчү бирөөлөрдөн тезирээк берип ийиңиз. Акеси муруттарын зирк эттире өңүн чытып алды. Анан эмне? Бизден айылдыктарды биттеп отурат деген турасыңбы? Андан деле эмес. Эми издеп көрсөңүз табылып калар мүмкүн. Эгер тапсам, аны кантип жиберем сага? Бирөөдөн берип ийиң. Кантип чемоданга салыппы? Деп күлүп ийди Ажайып. Чемоданга койдун этин салыңыз. Аны жылуу майкеңизге ороп бирөөдөн берип ийиңиз. Топо Сатаев кечинде үйүнө келип, бир аяк муздак чарманы тартып ийип, чычайган узун мурутун эрмектей чыйратып, төрдө локуюп отурду да, анан бүгүнкү сөз эсине түшө калып аялына: катын, бери кирчи, деди. Аялы башын кажына тырмап сырттан кирди. Эмне? Бизде бит барбы? Бит? Аялы таңдана селейди. Бу эмне дегениң? Эмнени не кыласың? Бизде бит барбы деп атам. Башыңды тырмаганыңа караганда сенде бит бар. Дарт ырысы жок. Аялы чычалай чыртылдады. Башымды жууйм деп бир чолом жок. Биттен арылганыбыз качан? Эмне болду? Ал айтты. Шумдугун түшкүрлөр. Эми ушу сарыкты бит менен айыктырышчу болуппу. Топо мултук бутун укалай ойго муйду. Кимде бит болду экен? Тиги тепшидеги макелей койчудан табылып жүрбөсүн? Жок аларда. Бит сурап барсаң, машина алып көп турган неме таягала чуркар. Топо жатаарда да өзүнчө бушайман болду. Кимде бар болду экен? Кичине бала айылдыктарды да эле биттеп жүрөт десе керек. Согуштан кийин эле элдин биттеп арылганы качан? Деди аялы Топонун жанына жатып атып. Анан кечке жаны тынбай иштеген неме башы жаздыкка тиер менен пуф деп дароо уйкуга кетти. Топо негедир уктай албай койду. Биттен улам өткөнкү бир окуя эсине түштү. Россиянын саздуу талаасында бир бутун калтырып, жутчулук итке минип турган кыргындын 3-жылы Топо туулуп өскөн айылына келди. Тапкан ташканын түп көтөрө фронтко жиберип, эл мал катары чөп жеп калган учур экен. Теги майданда дөө болуп үйүлгөн кыл мурут жигиттердин өлүгүн көрүп үрөйү бир учса, бу жерден ачкадан ак шишик болуп өлгөндөрдү көрүп үрөйү эки учту. Ошол жылкы бир калтыс окуя ушу күнгө чейин эч эсинен кетпей койду. Балдагын сүйрөп башкарма болуп иштеп атканына жарым жыл өткөн. Жер жылып кош айдоонун кызуу учур эле. Бала чака, чал кемпир дебей түп көтөрө иште. Баш көргөндү көз көрбөй жаткан мына ушундай кыстоо учурда аны районго шашылыш чакыртып калышты.
Балдактарын такымына чыпкысып, сыңар буту менен ат капталын түкүлдөтө теминип, районду көздөй тез келатты. Эмне чакыртышты экен мындай учурда деген ойдо өзүнчө муюп келаткан ал жолго жакын жапыс үйдөн катуу чаңырган ыйды укту. Дагы эмне болуп кетти деп ойлогон ал дароо тизген жейип, ат башын ошояка бурду. Ат туягын дүпүрөтө корого кирип келген Топону мурдунун учунан бери бырыш басып, аябай мүңкүрөп карыган кемпир тосуп чыгып, аны жал тиктей көз жашын үнсүз сүрттү. Эмне болду эне? Деп Топо тизгин жыя токтоду. Ай өпкөм, көр заман болду го. Топо аттан ыргып түшүп, балдактарын колтугуна салып, кемпирди ээрчи ичкери кирип, так терезенин алдында сулап жаткан өлүктү көрдү. Сыңар буту менен чөгөлөй калып, өлүктүн бетин ачты. Бир чекит меңи ууртунда каткан татынакай кыз экен. Маңдайына колун койду, эбак муздаптыр. Анан ал кыздын бетин жапмакка туруп баратып, бирок жаба албай кайра токтоп калды. Жерде жаткан эски тондон жабыла чыккан биттер кыздын ак алкымы аркалуу так эле кумурскадай бир кылка чууруп, анын али жылуусу кете эле колтугуна өтүп атыптыр. Баарынан да бир бит кыздын дал эки эмчегинин ортосундагы жумшак ак толтосуна тумшугу менен сайылып, канга тойгону ушунчалык азыр жарылып же кулап түшчүдөй бөрсөйө кызарып, тумшугу менен тик туруп калыптыр. Колу кандай кеткенин билбей басып ийди эле кан жайнай түштү. Кыздын бетин жаап кемпирге бурулду. Ооручу беле? Жок, көр заман болду го өпкөм. Башкарма эптеп үрөөндөн үнөмдөп, ар бир түтүнгө бир торбодон буудай берет имиш дегенине майдай сактаган бир кесе унду чаңгыт кылып түгөтүп алып, анан чөп мөп кайнатып жамбагып атканбыз. Бирок чөп ого өтер муунду алат экен, 2 күн тура албай мууну калтырап жатып калды. Кемпир көз жашын сыгып арчыды. Суу кайнатып берерге туз жок өпкөм. Кудай буларды албай мен албайбы? 2 жума мурун апасы өлгөн. Топо сыңар тизесин салбырай мыкчып, сулап жаткан татына кызды сабыры суустиктеп отурду. Анан үйдүн шыбында илинип турган эски калтаны көрө коюп, "Тигил эмне?" деди. "Нан." Топо таңдана, бирок кыжына, балдактарын колтугуна салып ордунан турду. "Анан эмне наныңар турса ачкадан өлүп атасыңар? Берип келиңчи." Кемпир темсилей барып, шыпта илинген эски калтаны алып келди. Топо калтаны ачып, чекеси бир тиштелген каткан нанды көрдү. "Муну эмне катырып сактап алгансыңар?" "Өпкөм, мунун агасын билерсиң." "Колдоштубу?" "Билбей." "Ошо колдошум урушка жөнөрдө, ушу нанды ага бир тиштетип, бу сенин калган ырыскың, кагылайын, калганын ылайым кайра кайрылып келип өзүң же деп нанды сактап койгон эле. Шаштысы кетип калганда мына ушуну зордоп болсо да жедирели десек, аны жесем акемин ырыскысын кошо жеп, ал фронттон келбей калбайбы деп болбой койбодубу?" Кемпир көз жашын арчыды. "Көр заман болду го өпкөм." Топо бир саамга салбырап ойлуу отурду. Анан кызды көмүүгө киши дайындап, өйдө төмөн чапкылап жүрүп, райкомдун секретарынын кабинетине 1 саат кечигип келди. "Кош мырза, кечиктиң го?" деди Топонун саламына жадырай алик алган Сираждин Төрөев. "Кана, сүйлө." "Уктум, кош айдооң жакшы жүрүп атыптыр. Ушундай темп менен дагы 2 жыл иштесең, тигил фронттон алып келген ордениңдин жанына дагы бир дилебиз." "Рахмат. Эмнеге чакырганыбызды билерсиң?" "Жок." "Эмесе мындай, мырзам, үрөөндөн ашкан данды эртең ушерге жеткир." Топо дароо мостой калды. "Эмнеге?" "Фронтко." Акыркы нанын азыр колунан алдырып жиберчүдөй болгон Топо не дээрин билбей жер карап калды. "Эмнеге унчукпайсың?" "Үрөөндөн ашкан эмес. Үрөөндөн атайын үнөмдөлгөн дан, ал аксакал бышыкчылыкка чейин элге талкан болуп берсин деп." Сираждын Төрөев мыйыгынан күлдү. "Топо, бу эмне дегениң? Кече эле өзүң фронттон келгенсиң. Билесиң, фронттогулар сенин оюңча эл эмеспи?" "Антип аткан жокмун." "Анан эмне деп атасың? Тылда эл ачкадан өлүп атат аксакал. Мына бүгүн эле." Төрөев анын сөзүн аягына чыгарбай бөлдү. "Фронттогулар эмне, жыргап отуруппу? Биз чөп оттосок да жамбагабыз, а фронтко жибериш керек." Топо салбырап кайрадан жертиктеп отурду, ойлуу отурду. Төрөев:
Oylonbo, aşık dandy frontga berişin gerek. Söz uşul. Uruşta turuş jok, jönö gayra. Ayrıkça bir butundan ayrılgandan beri Topo negedir taysaldo je korku seziminden kalıp aytkandan kaytpay bir sözdü bolup kalgan ile. Anın üstüne ak şişik bolup ölülgön süröttöy tatına kız köz aldında turdu. Ketүүгө al kamıngan jok. Төрөев, jönö anda. Daga aytayın mırzam. Dan ertengden kalbay uşerde bolsun. Topo başın жерден alıp çeçkündүү bola kaldı. Ayttım go aksakal. Al dandy bere albayım. Sırajdın Төрөев melteyip, baldaktарын janına jölöp, ulaga oruntukta jüdö oturgan жалгыз but başkarmanı tör üstölünden atıp diktedi. Joldoş Topo Сатаев, жооп берип kalba bu sözüň üçün. Aksakal, dedi Topoçolok butun oňdoy çalkılap. Frontko bolgondu berip atabız, dagı berебиз. Soğuş, özüňiz bilesiz, bugün je erteň ele büte goýçu türü jok. Oşon üçin frontda ulardy mından ары багыш üçin biz tyldagylарды da bagışybız gerek go. Төрөев akırın birok kıjına ızırındı. Sen muny üýüňe barıp katynyňa aýt, ukduňby? Amaga dandy erteňden galtyrбай daro jetkir. A eger antbeseň, bu işiň üçin teşeli jerde жооп beresiň. Meyli. Төрөев melteyip bir ordunda kata düştü. Aga uşuga deyre hiç kim hiç kaçan hiç yerde mintip kayaşa aytuga dağan emes ele. Meylibi? Erteň dan dal uşerde bolsun, ukduňby? Toponun jüdögön şölbür жүзүн kantep, baldaktarın koltuğuna salıp salburay öýde boldu. Kıykırbaňyz. Төрөев çart jaryldy. Kıykırmak tügül seni, sen el düşmanısın. Topo öksüy düştü. Oň koltuğundagy baldagı eger hazır avtomat bolsa, bir basış menen tarpın çagyra atıp salmak. El düşmanı bolsam, bir butumu berip gelbeselim. Butu tügül janım berip atat el. A sen... Toponun gökürögü ızaga melt kalt olup sırtka çıktı. El düşmanı imişmin. Ha eneň durrayın koy terisin jamıngan börü dese, dep demini ava örttönçüdöy, içi şakarday güyüp, sıňar butun üzöngüge jaza buza salıp, anan atına ırgıp mindi da, baldaktarın takımına kıjına kısıp şart jönöp ketdi. Tikçigen gamış kulaktары şuulday ava jirep, tört tuyağı taştak joldu topuldata içip jep baratkan at üstünde Topo kumsarıp gelatdi. Ha, dep aldı içinen kaňyrgy tütöp. Asker varaçının kulkununa akça sugup, iğnisin fronttan alıp kalgan bu kuysupur it el düşman emes, bir butumu joga berip gelgen men el düşman emişmin. Karap turdoňuz. Hazır açka çyksaň, baş görgöndü göz görbey turgançak. Soğuş bütsün. Bir uç elet elin öz bilgendey biylep, bötöndü okka sala berip, özüm degende artına kalkalap, anan dele oğuz köptürüp, el üçün, jeňiş üçün, bordoş partiya üçün dep jer tepkilep süylegen bu doňuz el üçün emes, öz üstölü, öz mansaby üçün eldin jonundan joon kayış sıyırıp alıp atat. Uşu küspürüş elde oýlayt deýsiňbi? Mansabyny oýlayt. Mansaby üçün uşu bir uç ayıldı kimdir bire sat dese satıp, soy dese soyup iyişi mümkün. Aytkanın gara. Ansız ele el kolundağı akırkınanın frontga berip, mal katarı çöp jep jambaga otat. Anan uşu epte bürönden ünemdep, bışıkçılıkka çeyin koşçularga kiçine talkan teşe bola tursun degen dandy göre kalıp, kokodan alganı görbeýsiňbi? Topo kalhozga kügüm aralaş jete geldi. Keleri menen dandy ar bir tütündün bülösüne çaktap bölüp, brigadir menen üýmöýü kıdırıp taratıp jürdü. Hey Jetmiş ake, turuňuz biz geldik, dedi Topo astanadan attary menen baldaktarın bir koltuğuna ala. Harpa bışkıça algı menen kög içegi bolboy, mınavuny gojo kılıp içip turgula. Çal bılk etmedi. Eva 60 aşıp ketken 70 çal günü boyu açka jürüp, koş karmaganga tırp etpey jatkan eken dep oyloşdu. Samandın bıkşıgan çoğuna çalının göynögün kaktap oturgan kempiri göjölükö bölüngen buğdaydı görgöndö köktön etegine dilde tüşkönдөй süýünüp ketdi. Toposun bu kagılayın, gel. Jutçulukta uşu bit menen it göbeyet eken. Bitke öçöşüp akeňdiň göynögün je otgo sala albay, je bitdi arylta albay oturam mintip. Göjölükö ap kelgeniňer jakşy bolbodu. Akeň gurgur, koş karmagan neme da, tırışıp turalbay jatdy ele. Zıynattın atası, eptep tur baldar geldi. Karya dale bılk etmedi. Betin jaman tumagına katkan boyunça bürüşüp jatdy.
Brigadir jogorу ötüp аны oýgotmak bolup kolundan tartdy ele başı şılk etip, ewag jylulugy ketip, ölük sürü girip kalgan kirgilt yüzü göründü. Bir günde mına uşuntip eki ölükti görgen Topo tündün bir maalyna çeyin Brigadir Osmondy erçitip, tütünme tütün gydyryp, köjölüke buğday taratyp jürdi. Kaysıl üýge girbesin açkadan karışıp, köýneklerin otqa gagyp, je kotur baskan etin jügörünün katkan mardegi menen tırmap oturgandарды görüp, alarga kayrat aytyp jürdi. Osman ake, dedi al baldaktarın şaldırata süýrep kezektegi üýge baratyp. Mına, jakynda arpa bışıp ketse, kök talkan jep, açarçylyktan arılıp ketebis. Bitten kanty barlabys. Soğuş bütmeýinçe gaýdan, dedi Osman. Kiygenimiz jalgyz göýnek bolsa, jyldap samyn görbesek. Geýlerinin oşa jalgyz göýnegi da jok. Jaman tonu menen epdep etin jap jürgöndöri kança. Tondu bilesiň. It anga bit tonga jakyn bolat. Oşo günü Topo ayabay çarşady, şaldırady. Koltuktary zırkıray açyşyp, jany jer tartyp, ırp eterge aly gelbey tünögünü araň jetdi. Şamşum eteri menen suluk jygylgan al tez ele uktap ketip, birok gaýra çoçup oýgondy. Aýaly mesele janynda süretdeý tahtyna kızdın ak şişik tartkan muzdak denesi jatatmış. Uykusy tarap ketdi. Tigine Töreýew, hany el duşmany atap, erteňden galbay ürönden ünemdelgen dandy raýonga jetkirginiň dep, jer örtdöçüdöý bolup aga çamynyp jatat. Tigine çalynyn ölügün görüp kempiri esi olup jygylyp düşdü. Bugünkü gün al üçin kançalyk mına uşunday oğur bolgonu menen birok köňülün kandaýdyr bir jyluu sezim uyalap turdu. Azır aýyldaşlarym jyluu göjö içip atkandyr dep özü içip atkansyp tamşanyp jiberdi. Koşton butu sıngan atty erteň soyup, jarym kilden bolsa da taratyp beriş gerek. Bir urtan bolsa da çykty şorpo içip jırgap kalyşsyn dep oýlady. Birok aýyldaşlary ertesi ısık şorpo içpey kalyşdy. Rayondan gelgen eki milisiya koşçulardy karatyp turup, Toponu iş başında jürgen jerinden aldylarına salıp aýdap jönöşdü. Oşondo Osman brigader burkan şarkan düşüp alardy toray çykdy. Oy baldar, bu emne joruňar ya. Koluňarga mıltyk menen bilik diýsele Hudaýdy unutasyňarby? Kana aýtkylaçy, jalgyz bütün süýrep front üçin iştep jürgen kişi el duşmanyby, je manapçasынан buyruk berip salkın kabinetde oturgan Hrom ötükçen el duşmanyby? Bizden ne kun ake? Dedi tigilerden biri. Aydap gel dedi, aydap baratabız. Kızık ekensiz siz dağı. Oşentip aydap geçti. Topa bir cuma rayonun türmösünde jattı. Uzak möөнөттүк türmödön Russiyanın tüşümsüz kuu talasında kalgan butu jana apkomnun ökülü saktap kaldı. Aylına gelip kayradan iştey başladı. Topo degi değerinin biröge kek saktabagan nemele, birok Sırajdın Töreýewke kalganda ayabay kek saktap kaldı. Ertebi geçip bu küspürüş menen bir kezdeşem dep ыңгайлуу uçurdu kütüp jürüberdi. Soğuş büttü. Jyldar ötüp el bitten arılıp nanga jetişdi. Bir iret ayılda çoň ulak berilip, rayondogu çıgan ulakçılardan jönököy at çavarlarga çeyin çoğuldu. Topo bu gezde kolhozdun kengsesine çakıldata çoturup, esepçilik kılıp jürgen ele. Topo kök börüge jaşnan ışkıboz jurçu. Sıňar but bolsa da at üstünde kırgıyday sızıp, topko tartınbay girip ulak alıp çykçu. Mına azır da kası ulakçını uzata koybay jandap, karager üstünde kenedey gatıp baratty. Oşondo top içinen biri, "O kası, ber topoga, o ber oşo çoloko" dep kykyrdy. Birok kası topoga berçüde emes. Ulakты al topoga buçkaktata koybay, elik sınduu at minip top başta baratkan Sırajdın Töreýewdi gözдөй çukul tizgen burda. Töreýew bu gezde raykomnun sekretarlygyndan ewak düşüp, bülösüne gana kojoýunduk kılıp üýde oturup kalgan kezele. Kası ulakty Töreýewke aşırgany baratkanyn Topo bildi. Oşondo göňül arxivinde kalgan bir gezdegi kegi oga beter namys küç berip, öç alуу göksösü gökreginde melt kalt tolup, ulakty Töreýewke aşırtpay tartıp ketmekке kamçysyn börkünön tişdep, ulakty eki oldop buçkaktap alıp, "He Hudaý küç ber" dep, bar güçü menen kerile bir bulkup, tigen uçun eğer kaşka oroy salıp, üzöngüdögü soğuk butun ulakka aşırıp, tizginin oňa çukul vurup, "Ha ya janywarym, dep karagerinin tuyagынан öpçüdöy jalınıp çüy koydu. Karasa karagerinin ulağı koyon jatygynday japırılıp, kası ulakçını çaňynda kaltırıp,
жерди içip жеп дүңгүрөп баратыптыр. Мүмкүн тигил элик сындуу ат минип, дале илгерки чоңдун каадасын тутуп, топ алдында турган Төрөевди көрбөсө улакты минтип ала албайт эле. Ага мынчалык күч, мынчалык өжөрлөнүү пайда болбос эле. Кудай, бар экенсиң го я, деп алды. Кулагына жардаган элдин дүңгүрөгөн үнү угулуп баратты. Байли Топо! Ой, мунун элде эки уту болсо эч кимге улак бермек эмес экен. Топо элди эки айланып өтүп, анан ат башын Төрөев тарапты көздөй бурду. Ошондо Төрөевди жандагандардын бири: "О, Топо, аксакалга ашырып кой. Ой, ашырып кой бир жолу", деп кыйкырды. "Эмнеге ашырам?" деп кыйкырды Топо. "Фронттан алып калган сообут иниси касы ашырбаган улакты мен ашырамбы?" "Ой, кой эми чолок, ашырып кой аксакалга", деди кимдир бири. "Ашырба", деди экинчи бирөө. "Ошо сообут иниси ашырсын". Төрөев намысына келди. Топо ага нары ашыргысы келбей, нары кычы сүйлөп аткандан уламбы, же али жүрөк өртү өчелек, күч кубаты бар экенин жардагандарга бир көргөзөйүн дедиби, улакты өзү талашып алмакка Төрөев атына камчы урарда, Топо анын алдына чукул кирип келип: "Кана, кармаанда", деди. Улактын ышкысынан улам азыркы сөздү анча этибар албай, нары карбаластай шашкан Төрөев ээрине шалак эте артыла түшкөн улакты оңдой бөктөрүп чүй коердо, Топо аны тизгинден толгой кармап, атын чимирилте токтотуп калды. "Эй, эси жок аке", деди ал өрттөй дуулдап. "Сени чапсын деп улак бербей, сени менен бир ат жалында беттешейин дегеним бул. Улакты эл чапсын. А сен..." Топо улакты анын алдынан оодара тартып, колу чыканагынан жок бир фронтовикке ашырып салды. Төрөев кумсарып кетти. Топону камчы менен далы аралаштыра чап иди. "Эй кызталак, адам болуп койсоюп, иттик кылып сөөк тартасыңбы?" Топо ошондо аны ээрде отурган жеринен оодара тартып, шилиден мыжыга кармап, кыйла жерге дейре дегдеңдете сүйрөп барып таштады да, андан тарс түйүлө үркүп өтө берген карагерин калжактата кайра буруп келип, сүйрөлө туруп келаткан Төрөевди табылгы камчы менен көмөлөтө чаап өттү. Анан: "Эй Сраждын", деди аларды ажыратмакка чаап жетип келген касыга угуза. "Бийлик биротоло бешенеңе бүткөнсүп, элдин каарынан коркчу эмессиң бир кезде. Көрсө бийлик дегениң бүгүн бар да эртең жок, бир колдун кири экен го я акыры." Касы ага камчы урарда, ага жакын тургандар аны кармап калышты. Өмүрүндө мындай сөз угуп кордук көрбөгөн Төрөев ичинен шакардай кайнап, иреңи кумсарып атына минди. "Көпкөн экен кызталак, мен муну ошондо эле түрмөдө чиритсем болмок экен." Топо чарт жарыла камчы кезей дарбан кыйкырды. "Колуңдан келген эмес. Келсе чиритмек түгүл дароо атып салат болчусуң." Кызталак", деди түтөй кумсарган Төрөев. "Көтүңө калбыр байлап түрмөгө айдап ийерде мен алып калбадым беле сени?" Бөрү. Бу бөрүнүн сүйлөгөнүн кара. Илгери го Кудайды тааныбаган куйсупур экенсиң, айла жок эле. Ушу үйгө сийип калган кары курагыңда жалган айтпай жашай албайсыңбы я? Мартабаң күчөп, ошо демиңе нан бышып турган чакта эгер адам болсоң, эл азыр сени төр ага кылар эле. Ошондо ит элең, мына ит бойдон калдың. Сраждын Төрөевдин маанайы сууп, бедели түшүп, аны ээрчип жүргөн тобуна сүйлөсө сөзү, тиктесе көзү эп келишпей, көк бөрү бүткөнчө мазеси кетип шылкыйып жүрдү. Ошондо Топо өчүн бир алды. Аны менен дагы бир кездешмекке ылайыктуу учурду күтүп жүрдү. Бирок ал убакыт кайра дагы бир келгенче Төрөев өлүп калды. Өлгөндө да кан кусуп жатып, кыйналып өлдү. Бир кезде анын кордугун аябай көргөн бирөө палоого сынык ийне салып сугундуруп ийиптир. "Ушуну көрмөгеле, арам жемсөө. Эл каарына калган адам абат болчу беле?" деп Топо табасы гана үн чыгара сүйлөп ийгенде, баятан бери жанында пуфлап уктап жаткан аялы ойгонуп кетти. "Уктабайсыңбы эми? Же өзүң, же элди уктатпай?" "Укта, кемпир, укта", деди Топо. Анан дүңкүйө ары оодарылып жатып, уктамакка көзүн жумду. Алло, саламатсызбы? Бу мен шаардан, Ажайып Сатаев. Акеми чакырып коюңузчу." Акеси балдактарын жанына жөлөп коюп, колхоздун салкын кеңсесинде муруттарын чычайта дүңкүйтүп, чакылдата чо туруп отурган эле. Телефон алдына коюлганда чалкалай берип, трубканы балта кармагансып олдоксон колуна алды. "Саламатсызбы аке, бу мен Ажайып. Кандай, бала чака тынчпы?" "Тынч.
Kандай özüň, ugluň kандай? Jakşı, analizi oň olup oorukanadan çygaryp aldyk. Bayagyny jiberbeýle goýuňuz. Tapsak jiberebiz da. Muna bir juma öttü, tap elekpiz. Oşo tabılbagany jakşı bolupdyr. Bitjesi aýygat degen söz jalgan eken. Wraçlardan aýlansa bolat. Uglumdy taptaza aýaktyrdy. Jakşı bolbodyby? Bir bitke garaganda bir goý surasaň tezirek bütçüdey azyr. Et gerekpi? Birdi soýup berip jibereýin. Rahmat ake, barganda ele kıyıktanbay soyup tursaňyz boldy. Topo Satayev trubkany goýup sırtga çykdy. Baldaktaryn nıgıra şiltep kеңсе aldyndagy bakçaga girip örük arylay basty. Örük gülü nebak dögüp, sary çymyndar jyluu jer üstünden dıň ete uçup jürgen ele. Al bakçanın alma örügü seýrek açyk jerine gelip, baldaktaryna asyla süýenip, bet aldyn muýuy tiktep oýlu turdy. Bet aldynda to turbayby? Oşo to ötögünde şokum salıp jatkan su. O berite iri buyru jatkan jol mından 40 jyl ilgeri aga kanday görünse, azırda tak oşondoy görünüp turdy. Ha mezgil ötüp ketipdir go. Keçegele Bokmurun ninisi Kudayga şükür mintip üylü jayluu, a özü 60ga çygyp goýupdyr. Jaştyka, jaşoga ali gumary ganyp, kan elektele 60 jyl jaşap goýupdyr. Mından 40 jyl ilgeri Kuljanın çuçugunday tunuk gezinde dal uşul jol menen Esensow maydanga ketken ele. Kayradan butu esine düştü. Lap ete akopko ot tolup, snaryadtın gatuu jarylganyn bir bilet. Karay salsa azır ele basıp jürgen kerzo ötükçön butu joğun sandan çort üzülüp, jakyn ele bet mangday jerde jan talaşa dirtildip atypdyr. Andan ary emne bolgonyn bilbeyt. Arada mına 40 jyl ötüp ketse da, köz irmemde ayrılgan mına oşo butun keýde estet. Keýde göňüli mykçyla sagynat. Ha keýde tüşüne giret. Bir iret düşünde butu eşikten şop girip geletmiş. Süýüngönden baldaktaryn ırgıta salıp, eldey bir eki butta basaýyn dep emi ordan tura bererde snaryad jarylat. Karay salsa, Sırajdyn Töreýewdiň huram ötükçön eki butu joğun sandan çort üzülüp, a özü top-tomolok kalıp, jan talaşa tırpırap atat imiş. Çağırmanın ayağı. Kanaldın önügüşü üçün podpisasiya basqıçyn basuny unutmaňyzlar.